Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinto zediski, indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL, hlala nami nje ngikuzele nazo. So kunendaba ke lambukeli ngiphethe, indaba ke nje iqeda kuvela evezwe ke iFar Post ngayo ke lapha iKaizer Chiefs, nayo ke lapha imidfielder yakhona ke la eMzansi kodwa ke dlala le eUK. So lana ke mbukeli baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs igcine ke ivumelene nemidfielder yakhona la eSouth Africa kodwa ke dlala lapha eUK kwiFootball League 2 ukuthi ke beyisayine wona ka Makhosi. Baveza ukuthi ke bavumelene ukuthi ke iKaizer Chiefs isayine lapha kwi2 year contract and ihamba neoption ukuthi ke be-extend. Igama lakhe kumdlali uEden Chislet and iTaifa Post ke mayichaza kahle iveza ukuthi ke zonke ke lezi indaba yena uEden Chislet uyiveze ngenkathi ke ne-interview ukuthi ke uzojoina iKaizer Chiefs, bagcine ke bevumelene ngayo yonke ke into ethinta ke eze contract. And okunye abakuvezile la ngaye uEden Chislet baveza ukuthi kade edlalela iqembu lakhona lapha eUK iPort Vale FC and akayivuselelanga icontract nalo ke leli qembu edlala lapha kwi-English Football League 2 yakhona ke UK. And baphinde baveza ukuthi ke uke wathola ama-offer beqhamuka lapha eScotland kodwa ke nawo lawo ma-offer akawavumanga, wanqabile, uthe yena ufuna ukuzodlala ke ekhaya, ukhetha ukuthi ke joyine wona ka Makhosi. So kunjalo ke mbukeli yona ke le indaba ke ithinta iKaizer Chiefs, naye ke lapha umdlali uEden Chislet ozalwa khona ke la eSouth Africa kodwa ke obedlala khona lapha eUK. So maduze ke izinto eziningi izofinalizwa and silindele khona ukuthi kaMakhosi maduze azommemezela. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe, ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.